Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kajalan yang ba shilong mingkat ki pai Kristan sulansar kaladu no ya wei na kinong yalam ba kongsan u Reverend Father Francis Kharwanlang arf nyau nai wing siajak nai spa saupsan arpo nailar arhajar arpsan ublalong u diocesan priest ba ar jong ka archdiocese shilong. Father Francis Blakha tenrong sora barsha penkentang kum uling do ha ka khat Patrick unai wing syajak dai spa nya buat. Andrei ublei ula penyak hat na kamet bat mynsiem kalalik bam kwai hiyeng ublei kasnem ka bat nya pukandai. Ula trei borba hatish nat niam baper kum hapin uslam maukar marbisu cathedral parish long markasa bat mauplan. Hadin kata ula long spiritual director St. Paul Seminary but Saint Service Minor Seminary ha upper Shillong. Shah ba uleng Banshong Hasin John 23 clergy home. Haringkar ka jingkit kri kum Nongsharai rangba ula shimti ru ki kam kongsan kum director ka catechist kam teachers training hamar bisu u general secretary ka centenary celebration of northeast India but kum u chancellor and notary jong ka archdiocese. Father Francis ula pau shisha kum Nongsaphriang ya ka jingmani divine mercy but ka devotion sa Saint Faustina ha ka jilla Meghalaya. Daki retreat Jingblei lang bat ka chaplet of divine mercy ula pen khanya ka jinget jong ki pai ba. Ka jing im jong u la long ka jingerap ka ba kraw ki samla ki yengkur yengkha bari ki pai ba ling ba ka jingwai ka jing hikai ba ka jing jamnot. Kabalang ka kirmaw yu Father Francis kum u legend jong ka jingduai unong sharai bat unong hikai ba trei hok hadu ba kut ka mynsiem. Ya kemet badang sa la pendep no ha ulum kentang kasnat niam kamaria kanong yarap ki Kristan like imkra daga mas bakun ya kabalapin minta da Archbishop Victor Lingdo ha kajing edonang u Bishop Sinrom u Bishop Bernard Lalu u Bishop Kanongston u Bishop Wilbert Marwin ha kajing le buram khadu yu Francis Kharwanlang lasnran ki pat ublei bat ki bahayeng hasem drinkat ki Lingdo baro ya kamet u Francis nadu kasngi belakhat no kamet labu hayeng Bishop ya keduai bat ki jingle niam ringkat ki jingduai la shimbenta da ki pai ba ublei ki bawan ban sngolem. Maka belum pintunya, maka belum saat berbuat, artinya saat berbuat cuma memang cumi. Kembali dengan saat juga Francis menjadi jingkat hati syukur terpanggu maka belum pintunya yang pentingnya yang ibarat dan deng musik sama baik ia terkait nama deng cumi. Ni yang kedua, pokoknya juga nombor kuat, pokoknya juga lalu apa mynsiem,
Kajing jungi kawan naga jingai Kristan bau play upa jungi ulak penkre yang yin shong ne abeng naga penta makikon baka jingyap kede jing khot ju play banai kiu shata namakta doshania outrai onyarap yapi doya hakaleki bebe bat kermen hu pi ki bashepting you try to up ya ka Jingisynei chuku bopa chungi amen do ko chungi go play try can run Ninget makajingyap makajingyam Idon ng po kabo chumi Badminta malakot no Yai shakri chumi I Father Francis Kharwanlang Pawan pai shami Walada ni sulsi Ni pendem agamon chumi Ni pelai no na kane kajing Ya kamer chumi Bakan lektia ha kacaka kentang chokapalan Banap ya kacibi pan, bukanlah tukar guru, ya kiba dansa, kiba hayi ngasem, kilok kijar, bat ni lingok rumiam. Kenang bah haka jingim, haka im kayak, ngin pendep cana ya kaman cumi, daw Chris utrai cumi. Amin. Shabi putra yang kecil welaka mynsiem. Tukan ma welaka jingspun putrai. Pada kacing isnei chumi. Namba kita duduk menberem. Ha kacing isnei chumi. Tukan ma yang nama kacing ha chumi putrai cuba.
Dopenaram ya kajing puslai ka donut chunga. Bat dopenlai yang na kajing shipa chunga. Hapet ya kajing puslai ba kajing shitom chunga. Dumab ya kipop chunga baro chupa. Dori ya kajing im chunga. Bat dopenlai yang watsya baon pendaran yang namar hami shania. Do kacing luloi kacing yan hok kendriya naba nalashania hami utrai juba shami utrai kitiwa mynsiem tuine dwai ablei kanrat devami balapu benta ya ishakri chame fa Francis Kharwanlang Banwan nong pri ban pri syakani kaperthai syambasa ban kamai ko hot kasa tuai hukum menta gani gamer chungi kanmi na gani ga ying bishap daga basuk pasai bat klam ga jing salut rem snel mame ko try kan ra balong nong krat lenti singkin unong soy lenti nong pun lenti u singkhong ksiar singkhong rupa Bayo dansa dan nong pakhang lenti singking ne sai te sai khom ne kawet kawa do nang loi nang law nang thakno nang kendat mami ye kita bero khnang bain poisop shayeng chomi hapane dau kres utrai chomi amen utrai undan kapati Jingblei badan bon borong pa pakon mynsiem pakon pun kan kuy kita ro
O bahagni kanong makut ikapeng kami kanhan kena kami kanong kaman kami hatilaw bahagni Tuhan kita bersembah ni bahala keringkang ni Tuhan maaf kasih ni wajaran ni syahid kita syahid dan dari kepelat ini nasib amin. Apa ketika jumpa dengan kebelik ikut buat kita jadi kepat ni di situ dan dari kepelat ini berbod di sikir Kasih berdan berang berlaku bagi syahid membutuhkan syahid amin. So Jingisynei Roy ng taji Wapun mynsiem makut amin. Ta ki jingdu jing ifar hun se Kharwanlang si hindu bakrau ya kechelong asilaisis di ifadar ibaan pringidaisis daisan ha din ifadar arbino si yo pnyo ke ifideman ong ha kani kasni ni la hot ni la do no ya i Father Francis Kharwanlang iba la long shabala tre bod ki chaka haka ai se shi pat man na ki po be i tre ro hanu kendong hasor but ya met kirai kirai dam but itre bah but kamtam resi ulong kerpang kecilong kerpang ju ka motor ju gong a man for others na breu na ka bantaki we but kum kataka thong ju lonong shar uleng do na ka bantaki we kum paris press ula tre stom ula sharai bha ula le bha kach bala pha yu Babar dwan ru kata Jinglong bakarpang unong thokot thok sibon kikot kam tam divine mercy bat kwe kikot ru bala thok ora sibon ka jingta i kibreu balai unong ruai bastanat pa ki jing ruai ko ne timbreng bab bon ubat kenla kisur bastanat ude unong composer jong ki jing ruai musician unong ruai bakring i kibreu sha ubre nang ta basau ude unong yalap bakra But hanga kecil lap tu lolong missionary. Hanga kecil lolong missionary. Uwe dalam ikbri bani blay, bani ikabala, bani ibi pat. Nang ta sesu udan ka jeng kerpang ikbeduk ikibarang ni. But terang berbor bat penkiu ya kikena samla Nongsaphriang. But sisa hanga jim june Father Francis uwe ne kirusta chapang kam tam liturgy. Maulik kenang bertibet ila di room ia ka liturgy. Ku aban bertibet ru ke jing niam paper ka liturgy. Kumta hakini ka po bang na du no yu ka de ka jing du bakra. Nei ni shani apat ka bo de ka Jingisynei Jingblei. Ni dwa do blei un ai ka jing sut paneng ka jing jathai pom chakot bat neng ba ka jing sa ju ka dai jing ka kiu Nongsaphriang ku blei pi baro. I banin kong macam hadin joki fafareng kuma pedusla bat kue cakaro de kuma bisuru dekat jing tre ju wai pat kwat bun ki jing wai ju penyo ai kue ka jing kwat kia jing met ka jing suk kata ka bang tip ka jing nong ju rabange kalong dongin bot ikan kusa ju balong ki baklang ka jing ki basore ki badwai ki ba ti hoble ya kiling do kruniam ru dong long ke bar percu bot ikan saju bantre bhang kachka bala tha yaki bahai ngasamru to ublei unak khu yaki ba e for Francis la lecture ublei ina sa yam ta joki kublei people